Id-diabete hija magħrufa madwar id-dinja bħala qattiela sikta għaliex wieħed jista' ma jintabaħx li għandu din il-kundizzjoni sakemm finalment ikun tard wisq. It-tobba għalhekk jitolbu lil kull persuna sabiex jagħmlu testijiet ta' rutina u jiċċekkjaw għandhomx din il-kundizzjoni. Sabiex jitfakkar il-jum dinji tad-diabete fl-14 Novembru, jum it-twelid ta' Sir Frederick Banting li skopra l-insulina flimkien ma' Charles Best aktar minn 90 sen ilu, l-Assoċjazzjoni Maltija tad-Diabete organizzat seminar informattiv bit-tema Id-diabete ipproteġi l-familtek. Il-President tal-Assoċjazzjoni, Chris Delicata, tan aktar tarif dwar dan is-seminar organizzat. L-iskop tas-seminar dal-għodu huwa biex inkomplu fil-kampanja ta' prevenzjoni biex in-nies jilqgħu minn qabel u jekk għandhom id-diabete jagħmlu dak kollu li jistgħu biex jibdew jieħdu l-kura u jipprevjenu qabel ma jkun tard wisq. Fost il-kelliema kien hemm Jasmin Tabone, ġenitur ta' wirt li għandu d-diabete ta' tip wieħed, sa minn meta kellu 11-il xahar biss. Iqasmet magħna l-isfidi li toffrilhom il-kundizzjoni. I mean, obviously we will never know what the day is going to be like from the morning. You know, obviously we'd have a set plan, but diabetes doesn't go to plan. Never really does go to plan from, you know, when it can happen at school, it can happen on the bus to school, he can have a low coming home, you know, and I can't access, you know, I can't get to him quick enough. He does obviously know how to take care of it, but there's always that constant worry that something might happen that he cannot control. Dan it-tifel jismu Liam li minkejja l-kundizzjoni tiegħu qiegħed jirnexxielu joħloq kuxjenza madwar il-pajjiż dwar id-diabete. I asked Chris Delicata if he could help me write a building blue to bring awareness for type 1 diabetes because I felt like not many people know what diabetes truly is. Din l-inizjattiva li ħeġġeġ l-awtoritajiet ixellu lil Kastilja u t-Torri Winja Court f'San Pawl Baħar bil-kulur blu. L-assoċjazzjoni minkejja li fin-numru ta' volontiera qegħdin ftit għandha fiħdana 1000 membru. Iżda l-Chris Delicata dan in-numru huwa ftit ikkumparat mal-40,000 persuna li jgħixu bid-diabete f'Malta. Sfortunatament Malta għatawż naqra stigma għax mis-soċjetà huma jistgħu jsibu għajnuna mhux kiel. Allura tajjeb li kulħadd ikun open fuq il-kondizzjoni tiegħu biex ikun hemm solidarjetà u support min-naħa tal-pubbliku ġenerali. Wayne Bonello għal Net News.